Keç ele dıtıpı bolup. Neme oldum en biyağın ordum Niye böyle degen bolu tat? Kitayski olan sink edetilerden hazır. Çıkta pazalap göreyinç. Sen kör men kör çok. Azap kaldı. Так, туғандар, маған оқшап проблемаларыңызды жұмысқа қоша көтере шықпай үйге таштап шығыңыздар таксиге. Проблемалар голова не укладывается деп қой. Ушинтип отуруп байкабастан аркага айдап уруп кеттим бир таксиде. Таксиде эле туруп турса болот, кычыгынын ырайын сала койду. 95'e düştü reytinging. Ne diyeceğim? Сразу фотоконтроль келип калды. Сразу клиент жазды да баягы. Шашкандан ишиде. 2000 işledim, 2000 verdim. Договоримся. 87 мен барабыз, кеттик.